Mayam Kromzer Impact News ki Manung Hutna KKay Thokchom Mayam Taram Noksari Lalipa October Kunthama Thoida Indonaga Pistoki Aroiba Waroisinama Purakani Habi Thazaba Leiba Loinana Ngasi October Kunmarida Dalida Ozimak Apoyene Sunayam Loinana Top Lupsing Yauna Dalida India government Wari Sanariba Masida Hogi Tongan Bal or Kadriba solution Naga solution Habitari Masida Tongan Wakalon me and Karikari or Pay Karikari Tobayabagi have the imagination Duga Masi outcome Singsi Kay or Payabagi have the Matang the Nikanadisi Lina Masita Kana the Yobiriba gassing Sihamada was a PS Deban advisor of Mukoni or the Deban Mohammed Taram Nosari Lina the gassing Alexi was a Seth Satsang former president and chum of the Satsang Taram Nosari with Case Athouba General Secretary UCM gas home of Aham the Taram Nosage with a high beat because he can see Hosikusi Wari Sunday was out of the parts Laxage Quigi Grahetare. Hosikusi Delhi the Wari Sunday still continue to read or was Makata Paus to Pangri Legacy Adubu Manipur ki Miam the Hitare apprehension of the lady Karikari Manipur integrity Daduga Tongan Makoina Panariba Mayam say Manipur ki integrity Aduga Miam the Karimo Wakalun Krada apprehension Kalaga the Hiding Asimuso Kogi Kaitela Ima sing the Iho Tokana the Tongan school sing the Su Madu Hogi Manipur ki territorial integrity Natraga Karim Hiramam the Manipur the Manipur Swan Bayar have a wapams lady Matang the Ying Bayar the Hogi Sigumada by chance disturb Torpaya but Leragati Madu a big mistake among the representative then it will be the a wise form of two separate nations with India Masung India Gamen Masung Swari Shanari Bani Simaramadu a single solution among the representative so what mistake Amani Hana Lowayaka very having Kiki Yan Hanmada Maruina Yam Namatam Sangna Kogi prolonged Torgalava. Naga insurgency maro in innocent IMG dungulaba or Nagaland Naga insurgency issue si masi lotion nanabagi adumlo process ama lakshalak pasimadi koi support tawse koi welcome tawi tawudabu solution nama purak na bo na bada solution problem chama tholakadabu ergadi madu yam kupna khantha hoba yam kupna naina hobagi tangai phadaba ma lei aduga hojik oireba development sida koigi main responsible oigadoriba koigi authority haitare concerned stakeholder hairagadi koigi midyeng dadi it should be the government of India si moina koigi kai haitare solution si moina provide tawudoine whatever deliver tawudo si makoi ne innocent IM na su makoi su makoigi set of demand ama yes armed struggle ama de koigi yumpham oira kanda adui matung tarakoda makoigi set of demand am leijare then akoigi innocent IM na tawriba demand sina maram oiraga maduda involved tawba state khara mu leire Nagaland leire Arunachal leire Manipur leire Assam yoromi ko mana mathang leire sigi manung sida hairiba sigi effect tawriba chena gadoriba state sing se sigi state sing sigi magi masagi aspiration ama mu leijari legitimate aspirations ngarang nahan hekta tholokpa pon nataba chahi lisang sina chahi lising kaya kogi groom toroga lakpa tongan ba magi political aspirations ama leijari ba sigi leiriba potsi masi India government na madu respect to wong changi number 1 madu respect to dadana lebak ama thugairaga lebak ama seman gani haiba lebak ama pixel halaga lebak ama chokthon gani haiba culture ama thugairaga culture ama sem gani haiba haida leidana adumba mawongda animakta win-win situation ama India government create to wanga madi fawa adunga moidabo ergadi they should take time more time matam logodomni matam lowra kanda amicable solution with all the stakeholders mayam gi oiba consensual oiba unanimous oiba chumnagi innocent IM na pame natraga Nagaland gi naga sing na pame or Manipur de leiriba kogi yellow mi proof sing na tangkhul na mau maram paumai na kaina pame hedana heta tokshan be yaroi da ba heta ne Manipur gi case de la kan da su Manipur na hairaka do se Manipur si it's a Manipur na represent to si chumnagi meitei then pangan then kogi tangkhul paumai adu na mache permit to kogi represent to na te Manipur sina mana represent to si entire Manipur da khunda minariba yellow mini hairiba indigenous community then leiriba adagi later stage ta la aga koi sida invite toroga settle toroga leiraba community makoi sibogi keno si yauna makoi sibogi kogi privilege haitare ne madu yauna adugi aspiration namada
koi accommodate tong na honna ga do ni koi na coexist tawr ga leili ba sigi situation se masi mi khakta na te community khakta na te coexist tong minari se koi si ecologically coexist tawri ni environmentally koi coexist tawri ni culturally coexist tawri ni historically koi coexist tawri ni economically koi coexist loina ma every aspects ta leibak amagi magi leibak loan koi lengak loan amagi khunai loan amagi magi senmit loan gi kari gi sida loina ma aspect khuding mak sida koi coexist tong minari ne ba ekoi masen gi marakta interdependency ma ya wang na leiminari ne ba sida amana amada loina mateng pangna ba depend tong na da ya da ba situation amada leira kanda adugi bonding of coexistence level of magi interdependency duna maram oira kanda Manipur haiba masigi leibak sina sahi lising ahum mari koi survive tawra la ine adu oiram da ba taragadi nahana Manipur si leibak tare nipan thom su yare adu thokidri ne kai no hai kanda akoi si naturally gifted akoi da madugi akoi human na mi kharana artificially akoi na thalona sindok pa yaroi da ba nature na set toromba magi chemistry khak lei ri ba mai formula khak lei ri ba si formula sine ba and si formula si how gi ba koi pai pu sing na not less than akoi 76 kingdom 76 rulers akoi gi Manipur gi kingdom si gi lai ba madugi ruler mayam sina madugi posting si gi da yumpham boira ga akoi si leba amoina group torok ki bane one political entity amoina si gi pochida akoi gi kana gumba kogi lalhobugi group oiro or any other group kharana madugi wang mada thoga akone demand ama tawre haidana madugi demand du India government hekta as masigi advantage se akoi log dobe ade moina hiring is the pitho oro kanda Manipur haiba masigi idea se koi thuga haudragadi akoi tungda akoi the problem lakada issue khara lei haise moi ju khange ba say for example ai haije India ga Manipur ga gileriba political relationships it's very complicated and very complex ngasi phawbada ngasi ekoina enjoy tawe hariba India gi constitution gi makhada ekoina sida tawriba potsing se ekoi legally yengba kanda international law da or legal aspect ekoina yengba kanda India gi constitution na ngasi ekoi da tawriba se masi ekoi valid oibra oidabra haisibo hujik still it's debatable hujik still on keno da leiribani legal aspect masi leiriba pona makhakna maramdi kaigino hai kanda Indian constitution si mamang da sigi mamang da British na makoi gi dangta Indian constitution act mogi torumba dumaina ekoi Manipur gi su Manipur constitution act 1947 tongan ba dominion state ama oina fazana lengdam thama Manipur constitution act 1947 haibam khuleba adugi British officers sing da toroka moina chair loroga sembiramba constitution act adugi makhada ekoi gi state assembly khagling khe 1948 da 18 October ekoi first state assembly ekoi lingaga khoi pham kheba adudagi 1949 gi sibo boy khoi si adum keno toroga la ine lebak moina khoi state amoina khoi gi ningtamba lebak nation amoina khoi la ine sigi assembly sigi matungda khoi gi ningthau si 1949 da Shillong da mogi India gi khoi gi no sing na toroga wari sanara kanda merger agreement ama sign to holen haiba sigi merger agreement se sign tawre se moina validate tawge hai taragadi adugi agreement si ekoi gi state assembly na ratify tawbana madu koina consent oina ekoi gi state assembly na muk adopt tawga pass tawga masi ekoi yare hadana but ekoi gi state assembly na di madu reject tawkhe madu chanabe yaroi hai khe sigi hai ki backlog se masi nong na trang nong soina tholakadoine tholaktabe yaroi ana sigi leiriba phibam sidai sita hujik ekoina tawgudaba poche ekoina ngasi madugi matang chida ekoina India da challenge to wongam disi ke gino hai kanda militarily India na ekoi si mapang kan bi am hele makoi mayok ta ekoina power si manana ekoi moi ga thingnaba marei tongnaba ngamde aduna adugi factor adugi power gi factor sina sigi power gi factors na ekoina yamna power si shon gi ba makoina yam kan gi bisna maram oira ka ngasi moi mayok ta ekoi wangang ngamdana leibagi wane ba adu hai dana aran badu chuman badi yaro aran badu din blana sum challa leiri ba sigi leiringai talak sida somna kandagi Manipur manung dagi hogiba leader kharana Nagaland da based over insurgency group ama hogdora kanda Nagaland da yumpham oiba political demand ama moina tawra kanda adugi potuna Manipur gi territory khara ma phaktuoga Nagalim haiba dream du da injalaga tawgani na moina hairpo kanda India is so happy as sidi sapchare Manipur gi idea si masi khudong chab se lorga koi Manipur si thugai he go dogne haiba moida adugi hidden agenda ama moida interest ama khak leiba male aduna maram oira kanda
sungai leitaba ekoi gi pot amada unique naga history haira kan unique naga history do moi recognize to sale moi dai lai ngai moi na machine nampu de recognize to in India government na kai gi no hai kan da unique naga history he dudi sekta akoi haina bai tangkhul ga manipur de leriba tangkhul community ga koi gi lotha ga or chakasang ga or konyak ga or koi gi sema ga angami ga leinaba madugi koi gi kai hai tare koi gi affinities siga tangkhul ga meitei ga leinaba nangnaba do ani ji hot pa kan da somna Nagaland sungen hello Nagaland le ethnic community ne sungen hello okay India ga mena yam sing mi am the yen ka da masiki keno si aduna solution ji problem hona ga dam ne ha aduna ngasai gi historically yeng kan da we akoi ji we originated from the same background same culture ko ngasi kobru gi chingsang kobru range je akoi gi su kobru je horok phamni leiriba community mau marang gi ska badagi di tangkhul gi su makoi su madugi range de horei ni ngasi su adugi symbolic oiba khudam je ngasi su makhel da departure stone na ngasi nupa ma yung leiri sine machi manau khaida ki bagi khaidong na ki bagi aduna sigi leiriba poching se masi atamna na India government di they are deliberately yaroi da poram da koi kai hada wakhan khara hendo lana pen da badagi ama to badagi kitang sauning haidana ichi nau marak tagi ai inau no pangang na ba ya da bamna thoga lekai gi club ta complain to shuro ga lekai club na haipa sar ga ai mu okhai bado loi ko khalaga ta hogai na samban ga khabi na pukri to to ekta gate ka tonga tonga haipa sajalak pa hai tare ne adu ma porama India ga mena tawri hai ba se koi di khange ada maduna maram oira ka ngasi laiba po whole sigi development se sigi responsibility se India government na khodi fix to kani India government na akoina India da ngasi pullaga leiri ba se we joined the Indian Union as one political entity sigi map boundary se latest da sigi boundary sina aroi bo oira kan da akoi je political entity amoina Manipur haiba leibak amoina princely state amoina sigi pochi India da yawbani India da yawn matung da India gi constitution na Union of India da yawriba state mayam se si sing sigi magi safeguard integrity magi lejari ba hanagi magi cultural magi lejari ba magi significance magi characters mayam se masi India gi constitution na madu protect togani madu chakhol na ba constitution sina loina mak singani hada haiba dugi kano dani adugi belief ta adugi trust ta adugi legal aspect to da India gi par amoina khoi leiri ne ba ada kari gumba India gi constitution sina adugi leiriba magi lebak amo lege do madugi magi respect or magi pibam thok madugi privilege magi right to madu India gi constitution sina madu malak patar ga di India gi constitution se akoi na ngasi su chana da vida akoi gi oina leisure state ki constitution 1948 ki se masi akoi na mu local oi haningai leite yes man dia koisu akoi gi existence chahi lising ani hum gi existence ya masi akoi defend tok de ya da because akoi gi forefathers sing na thawai thak riba tawriba mayam se leba si gi apun ba leba si gi damok tani apun ba leba si damok tanga si akoi gi generation na mu puthara kan da tungda la ka dur generation gi damok ta thamam ba ha sa this is our prime responsibility ada dai buk tanga ya am tham sa ta se na India na yeng ba ya ming ji hana karamaina tilaki karamaina yaroki Manipur na India gi pibanung da karamain sang ke ba si su India government of India yang mun yengam basu ya yengam gani har adu yeng ka target that will be the wise solution ama lak pa ya have ni oja sang lak sage maroi ne hojiki habi ba oja thok thambi ba pot ma ama Manipur yellow ngai dige le ko ma ama tangkhul maitei aduga tongan ba community ma ama ki haurupi wari ma am jo le but in sense ako yeng ba ya rise hojiki naga solution ama purona bagi dam to hojiki with dream mang du mang phau na bagi phibam da lai steps yam naksale within short period ta lakani habi wafam le du bu hojik si yengi ba in Manipur na India da yauki padi masagi tongan ba entity magi dominant state amo yam seng na clear oina yaning ni yauki ba oiba na oi dam tongan hom thamagra madu masagi state assembly lei na madu phajana sangi bani adu pu haina ba history yeng matam da di Manipur gi tongan ba history ma lei jaba adu pu hojik lei ba India na yam singba akoi gi hari ba party sing wari sanam matam da naga solution program hodam da adu ba Manipur gi integrity dan ta kari muhiram da kari ba yekai thi kai ba kumba mayam da wakal manada ba kari nungai the khara apprehension kara pon ba taragati madu government of India gi asing ba solution ama oigini hai ba gi asa leibra kari hai ni sai da gi modam dang thambi well settlement brokani hai ba sida somda bisul oiba ohan ba settlement ama piba somda nungai handa ba adu di government of India na di adu gi wisdom da di thadaro hena yes number 1 point adu ma leiba
Maka sa tabi o kari matugi oirak pa yaba pipam si kaitare different perspective miyeng si kari lay matu khara saat miyeng do jagi sida akoy apprehension learning actually te naga sing na matam amada complete independence sovereignty haibigi leirame adu hojik ki contemporary british sida aithan na su hingba yadaba mathan na su hingba yadaba gi bifam malai ko sida share tona ba because akoina meitei naga hairo meitei naga haiba kanda we cannot isolate from the reality of the boundary that we share ko boundary ibani si boundary lere meitei ka naga se boundary si kama boundary hoite no line si wakal ki boundary hoite re antra community based boundary kamay imaginary oigani ko nang si meitei ne ai si naga ne ko naga gi lam legani meitei gi lam legani ko sida conflict leiram bayai boundary da boundary du katai mak no leiram bayai adubu meitei has their land naga also they have their land ko machina government of india na settlement lakata basi masida conflict le khangdaba na teba khangri ba ko aduna mayam sida karamaina sokhal loige share tor kamaina peacefully coexist over yani ke haibisi yagani hena sumaina tawse hena akoi framework agreement da process is jatha jatha framework agreement da two entities haibisi shared sovereignty se share tawni aduga two entities se coexist peaceful coexistence haibisi sandi oina kamaina hingmin the bro haibisi respect tawna kamaina hingmin okay matang ito sa work out gani hena framework ta peaceful coexistence punna hingmin na bi ofam ni pogdo pire tu pujas manipur da 2000 sahi lising kya dai lemda nak madu gi boundary habe wakalon si laita pa tongan ton makabui adu tangkhul with ato pa community mayam lebini na madu gi boundary wakalon si ta seng har kan da oi imaginary boundary ma ai si bong das maina to haibam diler ngan tu karamba boundary habe matang si kitang ai clear oi ba ma tawon janing adu matang that with due respect Zanu jahabi bedo, Meitei gi land, jahai ko, Tangkhul gi land, jam ta identify to biyo, Meitei gi land se karai de karai bo koi gada no. that meitei gi na lam hai bi biate Tangkhul gi de karai, Naga gi de karai de karai bo. Tangkhul gi har naga gi lam. Naga gi lam se karai. Naga na pali ba. Karai de karai bo, jaga hai biyo ba. No specific the adu di chang ba yaroi ne. Jaga gi territory. Ai pali ba. Naga gi defined territory mo leibra ba, Manipur manung. Yes, why not? Why please, not? Please, adu identify to biro ba. Why not? Karai de hoge ba. Say for example, Maugi border le. Adu di ko. Specific oi biyo. Ngako. Adu di matam na hairakani. No. Matam na kangon thoida because matam na hairakani. You have told so confidently. Yeah. I'm very confident. Yeah, there is without land. Yeah, I'm asking without you. land, how can I? Yeah. How can I claim sovereignty? Could you please identify that particular land area? Where is the Naga area? These are all Naga's area. Can you please tell us? Enlighten us. Naga na lady ba? Naga ne Naga gilam ne have chaka miyam. Correct. No. Say for example, say koigi Kangpokpi district tagi haigala. Say Kobru Ching se Kobru Hill Range. Do you think this is Naga territory? Yes. Kobru is very much for Meitei also. Okay, you claim, but what that claim? will come later. That will claim later. See, Na. if you started saying that Kobru is for Naga, not for Meitei, then that's not going to be, So that's why I'm saying, let us not go into the specifics at the moment. Okay. At the moment, specific. No. Consider to Naga have tare. Okay, then Article 371C makada. 371C. Say first of all. 371C say President of India ki order ki madung oina hills haiba che akoi sida meitei hingliba miyam chu adu ti yaure ne no say adu meitei hingliba adu da naga gi ne hena claim da godro say I let me explain adu na specific ta please let me explain to that adu da chang ba yadri ba specific haiba du di matam lagane time will come for all the communities in the state to Meitei gi tungan len lay, Naga gi tungan len lay habdo.
Okay, very okay. specific. Si mada boundary ki Adu- conflict si tase na imaginary hai tare wakalon da hanadi madugi do maitai gi land aduga muslim gi land aduga koki naga gi land haidana lady wakal da mayam Leite, naidana ba du a specific Leite. adugi Aina- specific or the corner madugi Okay, that will adugi become matam lakani. after one information hai tare ko nokhoi bu ipa ipu na kri tambi rak pra akhoi bu tambi badi akhoi gi 2000 years ki lairik de su yawram gani jing hai ba ma jing hai ba tam hai tam ba hai ba ma ko jing tam hai ba ma lai de ko jing hai ba ma tam hai ba ma eh jing da kana lege jing gi mi le tam da kana le tam ba ki mi le le na ko that is boundary adu sida specific hai ba da adu gi matam du di lakani ne matam din lagani hoji ko miti No. imaginary adugi masi matang da kanu dagi oda de ba den da la please first round se masi matang se koi oja jing tam hai ba du di dum pannare do sing tam adu tabak du sing myam de du ka mai tei khunda ba adugi boundary gi specification du na ta ba tongan ba perspective am da yeng kan da naga solon sonom da la kan da sai boundary rom da sat la ga di wari sem rom sakhi bu ai but ai koi no hoji gi yeng si madugi lakpa matam da sai specific boundary kai kai du loi thado ga hoji gi manipur apprehension like di na te hoji apprehension like Yes. thokti budi hairi oja sasana apprehension like thokti hairga su lady haiba adubu solution si madu kare hena apprehend mamang di yam thogok mayam thokre history ni sakini naga gi su aduga manipur maite gi su tongan ba community su masida kana ko makhra na kare hatar like kusang mi saba kana ko pamna chaka tawbudagi sab kari makhra hancha chak sabadagi hatar maite loni lon da haitare adubu masida kari gumba ma tawraga di madu india gi solution sina madu yamna wild solution oiga dori bra aduga just madu yamna madu asoba mistake amani manipur gi india gi history da asoba mistake amani kashmir gi tawgi maina mistake amani haiga dori bra di matang madu kitang adongi ozagi ke no opinion gi da mistake se adum lairabane mistake tu laire khangduna ne akhoi apprehension la laije kaiguma mistake lairam draba makhoi na manipur gi history phajang khangam ba madugi line du dai du da toksigi magi framework si oirak pa targadi akhoi apprehension lairam moi ba hidden agenda da laiba pochi kari no harganda peoples and the land haiba pot amakhak yauriba naga gi da aduna hana manipur di ngasagi argument tawna biri do hana manipur si dai da akhoi gi chingtam haiba si di hoi ching da laiba ahan sing adagi tam da laiba manau haiba gi sigi yamna legendary oiba kanu mayam am di laire folktale mayam am laire ba aduna akhoi da sida tongan ba laiba pochi kari no harganda hojiti manipur community harganda naga haiba pochi jo akhoi lairam ban natte ba Naite da 1930 Uki lairam ban natte ba masidi british na laganda akhoi british ki mamang ju tongan no mayam am laire ko history je british la ba matung da tholai ba poche naga amasung kuki gi pochi ju tholai ba si thola gan sida di ngasagi tangkul loina mau maram moyon mon sang tarau langkang kana ga chumai lairam ba mayam jingje masi naga haiba pot amaka thole naga haiba potchi nagaland dani anamana lairam je manipur gi di tongan ba makhang aduna akhoi gi ejet fijo na mana kano tawraganda lansi tawraganda silong accord lakre silong accord ki matungda madde yaning ba yaning da mayam thola aganda nsn im thole nsn im da akhoi gi manipur gi adugumba somdal dagi ukrul dagi muibasi chatlaganda maduda yaururaganda di solonda manipur dagi su akhoi gi ganda nongmaigi kano sidai sida mayam singji mobilize tawraganda adumaina nsn im sida yawhalaga moigi political demand sidai sida akhoi gi lam gi oiba wafam am yawsalak pasine Nagaland gi magi sovereignty tanana ba ahan bada union territory lerame adagi di state lae adagi di state tagi di hujiksi amuk greater Nagaland gi oiba pot mayam ma thole eba masi chwai sidagi ne aikoina territory lanjalak pagi demand ma yorok pase masina manipur di achoba crisis am tholak paneba ana tholak pasi gi manu naga har ganda akoina section ani thona khaido ganda yengba ya manipur ga Nagaland ga gi oiba ma hoi akoi gi arunachal gi kai gi su ler ganda manipur gi da lairi ba pot sidi manipur da akoi gi naga gi haiba territory laite ba ngasi bau gi da masi gi o laita ga di map karai da laige ba naga gi territory haibam laita ga di naga gi adu map laigadamni madu map tu laite aduga madugi magi ningthau kanana palami or natraga chief minister natra prime minister siguma mayam ni laite adubu demand haiba pot sidi demand any organization amagi piba ngamgera ngamoira demand ama di tawrieba tawrak pasina maram organ da sidai sida wari si mayam 97 dagi saba hore ceasefire hore adagi di amuk akhoi gi 2015 gi 3 August dagi akhoi gi agreement ama lae framework agreement la gan sida laiba poche
naga akhoi gi Nagaland gi oiba pot ama loisalakpa si yamna mayek sengna tare Nagaland gi ma tarang na leire magi state sing si di boundary si ka hello have si India gi adu ma leader sing na makhoi gi promising ama mayam sing loi tawre ana Manipur gi oiba solution si yangak matamda ngasai gi Naga Territorial Council ka na pira ganda hana leram daba oiraga su akhoi gi mapping ama tholak na nabagi machak ama tholeba masi karai deno har ganda ngasai gi Naga gi insurgency movement da iroi na raga yaurakpa potu ne ngasi ojana haibiri se masi pokti ba poknung da di leiriba adugumba angang amakak neba angang ji sira polak tora hinga polak tora haibdu di wari sanabsi gi conclusion da lakani adu akhoi da chingnari di hojiki hairiba boundary ga loina raganda masi da thola aga people and land gi matang si people and the land gi matang si da boundary yaura aga di akhoi da yam chawba apprehension ama leye maram di kai gi no da Greater Nagaland gi adagi di tongan ba issue mayam ama lei bani na akhoi Manipur se akhoi na haijening di hoi yaram ba se Naga gi area Kuki gi area Maitai gi area ka khaidong na rase su yaram ba yai ba adu Manipur hariba masa se aduki matik pi e Assam do waraga di Karbi gi Dimasa gi tongan ma mayam am leire ko masi yai ba Manipur gi di masi yadaba ma leie masa gi lecture ba history duna baram waraga madu lei bani na yadaba leire history na akhoi myam ji punna hingmina bagi adugumba ma lae adu hojik su akhoi na yaning disi kai gino har ganda chingi area si da chamada 92% di hill area ne ba aduga 8% amuchina valley ne ba valley sida di whole akhoi gi chingmi tami loi suna ba laiminari ba adui mathakta mu nan Manipuri mayam mapan de lakpa migrant karikra mayam ni pik thale bazar nu kai ama maga moi loi pai gram ne ba aduna akhoi na chingi area 92% chingi area se masi Naga gi area Kuki gi area khaidok khragadi akhoi gi state amo oina chahi lisang china Manipur sing ngaktana sendana putharakna lan gaya tawna thawai kaya katna lakraba pose state amo phaw oiba yabagi magi viability si leitragadi aikoina maduda yagadra sineba question di Naga gi mayo ki wana te Kuki gi mayo ki natte ba state sigi state amo oibagi magi kano se fulfill oira ba adu eta di akoina asuk sangna awaba kaya ama khangminadna awaba kaya ama pudana asi ana yaudna lakriba pose akoina ngasi Manipur hai pose sulai le tebi Manipur se leira roiba DC amana chalaiba yaba area khaktang oiraneba adu di akoina yabam thokra si question that is the apprehension of the people of Manipur sigi apprehension sina neba akoina ngasi movement tawdaba yade masi thingdaba yade na akoina lauriba okay hojiki mayamna kinari ba yamda khoi Manipuri miyam da haitar panic ori ba si madugumba khara lakadra hadi matang duni matang jam tindak break musi break matang khoi yam thon sarke peng ni suming ka don lebiyo welcome back ke matung da break matung da koi mayam tarana mutsar oksari eduga nainazari topic na difference of perspective over Naga solutions saibani break ke mamando ja Debana haibi apprehension chi madu tongan wakalon madugi lairiba history sika aduga tauthoraiba mong se khenar ko mayam da panic ko ba apprehension du laifam thokpani laire ibani haibi ofam dini aduga ja sasang da laksaning basi bas jas aduga apprehension du lairoi haibi question ama ka ja sasar mamang thambigre but with a question haitare 22 years sang na hosi sang san wari sare aduga sanari ba wari si law na yadaba India ga mayokta lal horom khutpu omaga sanagi ba wari ni hosi lerise peace solution gi tamta laise but mokhoi na tawba demand di lots of demand haitare adu demand sing fulfill oina na the government of India pitor pataraba madu judgment do adu one sided judgment hai ga doribra but with koi Naga solution si settlement si batungda anoba settlement amagi wakalon ga lakado buka lai patang lai gadoro pra hai bai matang duni myam da lainari basing se duka with Manipur people khatana tra Naga peoples Nagaland gi Naga sing da su wadi apprehension du khara khai lairam gadong mali kan si su ano pau myam tari apprehension lairoi har ga su asongi Nagaland state su lairak pa Manipur state su lairak pa sing matang ne zakari hai bin sai da sida apprehension gi maram adu da ko hoji ko hai ba du da Nagaland state hai bise Nagaland state hai bise this is the only state born out of agreement ama sign doraga Naga sing se misida akhoi government of Union of India si da yauroi kri gra hai raga akhoi di akhoi na oina leiram bane British na su pairam de British laraga ngahak pairu re adu da government of India na excluded area unadministered area hanu su tongan na su panbiraga lakcha khrabni adu misida Manipur gi Naga sing
haibu kanda akoi 1891 matamda Maharaja Maitai Maharaja leirame British lakpa matamda sumaina hingmin raga 1935 da akoi ningthobu sinabagi document chu lei ko adum matamda akoi sumaina hingmin rakhre ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯑꯞ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ that's where I wanted to come na leiba ganda madusu practical oidare practice toba yatre ba adugi British na political agent haina ama thameba hills ki ko adugi mathang aduda Laraga autonomous district council haibasu adugi maramdagi lakpane hill areas committee haibasu adugi warida lakjabane masida aigi makhada magi makhada haibasu chatkiroi adu moina leirame Nagaland state the agreement oraga kanu pangthokre hoji armed struggle se yam torakre government of India na wari shara se haina kauro wari shari ko sabasida hoji ki nahangi 1960s ki 1940s ki lomdadi ainang sai habagumna complete independence habi demand yam torpane hojik contemporary reality di hojik di akhoi khak tasu hingba yadaba mokhoi khak tasu hingba yadaba mayam se isolate to yana da bagi machak ama yauri ba aduna government of India na hoi gi phajaba wisdom thadaga da bududi akhoi north east ki conflict mayam se bahab taraga Naga ki settlement purokre hai na mi amabu hurt toraga purokpiwa adudi that is not wise solution chumroi ne adu bhab tanaraga haibne ko bhab tanaraga sida phajaba purokre peace haib purokre adu peace purokdo justice das bhab tana ba haibu da karam ba agenda sinor ka bhab tana ka di matang dani agenda do peaceful coexistence haibigi formula si kamai ne yekthok se ke haiba lakpani ne hojik myam buthok demand myam do Nagana government of India ka wari sapa da demand tama le rambi hojik kadi yauri khangde that is unseen ko aduna masida akhoi Nagana independent phangre hena lam du puraga atopa jaga da jalaga hinga da busu natine maitai gi self determination gi movement le ri ko se maitai sing sina independent phangre je Lamji pura atau pada celaga hingga tapi nanti apa? They will settle here for the rest of the century. Si hingmi na basida. Do you think Naga can isolate from the reality of the Meitei economy? Do you think Meitei can isolate from the reality of the Naga economy? And the boundary they share. Hek thang na badu nang ni ne Meitei ni ne. Hek thang na badu Naga ni ne. Masiki reality se government of India khang da banat ba. Masi mong dana thoklak ningai gidi akhoi hotna badabane we have to give an effort aduna sida akhoi myam street ta thoraga protest toba encourage toba dinate akhoi gi resentment nungai da akhoi bu su khanghallo akhoi bu su khanghan badabane haibadu di haise ba that is the hoi madu right ne haba adudi mi kana kana orsu khakleba nangira individual right okay ko aduna Masida akwai apprehension leningai lete, sida shauna ningai su lete, but the reality at the end of the day, they cannot isolate from the reality of the Naga economy, and the boundary they share. Naga also cannot isolate from that reality. So based on that, government of India na phajaba wisdom thadaraga tholakani habji AD adugi thajaba leye because mohoi hanjinna plunder ti oraba matam amada 1960s da tok to riba missing bu wari sadabida settlement ama lakre adusu oiraktre yes 16-point agreement or Nagaland state chambre 1975 da adune da thamjani mamna hojiki 1949 gi merge tawgiba matam da haitare akoi gi bodasana silong da merge tawg merge tawg da legislative assembly manipur gi constitution da tongan thangor kanda manipur oina merge tawgi matam da manipur maitai khatang yawgiti manipur da khundari manipur boundary da khundari ba praja section kudimak tangkhul naga kuki kudimak loina yawgi bani adu separate ki tongan ba my boundary ki decision ama laga di madu yamna tongan ba community singda nungai ta batu po oitra habi matang duri madu clear obiram
इसागी रूट हाइबदो नंग सिदा लेरंबे अदुदा लेरंबे याय नंगी रूट नंगी हिस्ट्री हाइबदो अदुदी थीना दबा यादने मतम अमादा मणिपुर नागालैंड हैना हिंगरम देबा मतम अमादा को ओके हेक अदु मणिपुर नागालैंड हैना होबने हदा अदुना होइदगी चुमे हरगदी लानगनिने ओके हिस्ट्री दी थीना द हिस्ट्री दी निंगंग दबा यादे हाबने अदा थोबा हिस्ट्री सी थीना बगी मसा मति दरकार लेरे तो हिस्ट्री सी कनाने हेना थीबगी मथौ ताबगी हाब दसु बदो ए बिग क्वेश्चन बट कोइ सो अदोम दो खितंग अदति खितंग नाथै जरगा हाय तारे अतकी पर्सपेक्टिव वाखलोन से नागा सोल्यूशन वाखलोन से मणिपुर दसु तोंगा तोंगा ऑपरेशन लाइतबा यादी लेरे इबिनी हाबि मतंग लेरगसु लेबम थोक्ति हाबि मतंग दि तुम थम्मी मदु तोंगानबा ओजा ससांगी मदु आइडिया नॉलेज अदुगा मदु हिमिनबई कोगेशन की वाफम जुतुम पाली बट अखोगी मणिपुर दा ऑपरेशन लै याम सरांग नदिन थोय ngasi मक्सु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना मदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा 9 टाइम्स कोई मदु डिसीजन लौग्रे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसीजन लौग्रे दना मदु दा करिगुम बयखाय थिंगाबि थबक्ति मदु तौदना पगी वार्निंग दुदी खोय तौदबदि नते बट पॉलिटिकली येंग मतम दा हाइतारे मणिपुर की पॉलिटिकल सिचुएशन अखोगी होजिक्सी गरांग ना हानसे ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिफम फमदना तौरे दु लेजिस्लेटिव असेंबली मिफम दि मापल लौग्रे स्माइन डिसीजन लौग्रे हाइतना गवर्नमेंट की साइड ती लाप करिगुम खरा अखोगी मागी चैलेंजेस नत्रगा मागी ड्यूटीज खरा हेना तौबगी मओंग सि खरा लाक्सिगुम दा खरा थादबई मओंग सि उबिब्रा दा खरा राइतारे खतंग लाइथोक हाइगद्रा करिगुम खरा दा उबिब्रा कमाय येंबि स्वाइदे प्रजा न पैनिक ओरि मओंग सिदा गवर्नमेंट की वाखलोन सि करमाय लेरमगनि खालि स्वाइदा गवर्नमेंट की ओइना अदुम तौम थोकपा खरा उदि तौई बट नॉट अप टू द सैटिस्फैक्शन अदुबो satisfaction to lack the apprehension to lack wakalo lum len bay yankali then people that the government na satisfactorily thabak torok the people the apprehension wakalak pa sim santa bane maram di kaino ultimately foreign victim of those the people gi idea of Manipur the thajaba miyam gi aspiration to manga kadu se and adu mangan badi yada bani na people will be thousands of thousands people will come out to die to protect or defend the territory of Manipur gi apun ba lam gi saruk or magi idea si defend tong na mi loi thoke hair ka ne ba madu bang na defend to boduna naga gi lam maitei gi lam haibai boundary na to ba ti Manipur ya pun bagi ti yeng mani se ngasi phawda ekhoi se ekhoi United Committee Manipur su haisunu khoi jing nong na khoi semi ba kokomi su haisunu anyone leiriba mayam sina ngasi phawda khoi na haurai ba taurai ba thabak khuding mak se masi always inclusive oi masida ekhoi ayam matam da Manipur da leminari ba khuding maki magi idea magi aspirations mayam se akoi punna apunbagi concept ngak tane aduga hojik phawda akoi gi NAGA IM na torok pasina yamna kitang kai hatare exclusive oi ba hatare na furup tang khai ma hena hundo maga group khara khaki oi na hekta tawba na tawba kitang adum ba khari yawi adu akoi na ngasi phawda tawri sida di we always have akoi maitei khaki haba ngasi phawda we never set an agenda based on maitei ja ko asi bawgi akoi maitei khaktagi haba pochi dadi chindagi bo akoi thopo bo haina de maitei gi akoi maitei gi si swai hai de ba akoi Manipur gi haba pochi da dum chatpane akoi de adu ngasai gi KKay point da lakchara kanda ngasai gi koi goja satsang na haibi bada goja satsang we need to understand between us colonial master now when colonial master frame a law do we think we should accept it happily no it's a colonial legislation, colonial policy. And British na semamba ngasai Southern Hills ki policy bu ero 371C ki alike legislation mamang na torum bu ero. These are all colonial laws. Si akoi na hara accept toroga sida akoi tools when sida ba hona de masi akoi reject tawdom ne. Hai ba si ki 371C se masi India government na British ki legacy du moina they continued it through they adopted it in the Indian constitution. Giving a name called 371C. Aduna maram oiraga ne ngasi akhogi Manipur hena apun ba leba an leiram ba potu 371C gi hill area haiba tongan ma jabak launa phaktu oga akhogi valley area na tongana torokanda aduda mu matam gi matung na sum chathara kanda valley sina maitei khakini ka haiba no valley is not just for maitei valley though I can probably say there is more than 165 tribal colonies 165 can you imagine this si leibne ja kabui khakta da jaliarong gi se makoi gi khakta da rongmai gi kabui khakta da more than 85 colony lei valley da arna si gi 165 sina say a 2 square kilometer da higher so more than 500 square kilometers ki area 400 square kilometers ki area ma chingmi sing na khoi si kun tari ne nobody
disturb them, nobody resist them, nobody oppose them. How many churches are there in Valley? We always consider Valley issue, Manipur all communities kini, Ching the Ladiba Jagas issue, Masi a share to Wodom have share to then that doesn't necessarily mean maintain a Changaga Lamdu, Paktuoga, maintain a Mapu Dokane have a table. But sharing Habam Ladiba, she is sharing artificial Maitega, Chimiga, Wadi Natabida. Naturally, Equisi, Lokta, Nasi Tungi be sings here. Sing the Chendera Coneva. She can be over. Adagidi Tampak the Holy Mahimarong sings here. She sing the Sari nev. Shigi Ladyba, Shigi interdependencies there. I hope the Harido. Coexistence interdependencies there. A koi Mio in a Mio Basingna, a koi Lamsi Kundamina, Purup Singna, articles Semoga, Constitution Semoga, coexistence Semanateva. My whole old digi, all I have the nature and Shemaga later Maporamada, I quit the Chumnagi, how way Wahi, Jiva Pan, Lady Sumana, she is the Purup Karak Marchi, Tolakwana. Other than Masides, the item Mapuna Mapuna Tena claim to Budo. Adutom, should don't talk about Poramaka. Next point up. Adugi Potuna, Adu Potuna, Yumpam Werakanda. Any community, Manipur, quite hundreds of Haisni. Cookie Oyesu, Cookie Manung the Chaliba Purup Sing Oceanu, Pangal Su, Mete Pangal Su, Mete Suoceanu, Tankul Kangde Maumara, any community na Manipur High upon territories, the Mogi territory in a claim to Busa, Sigi oppose against the Aquadum Lake never. We will always stand. I point an the lotions last round in the call. Aduna, Aquino Zig Lakadori City, Vijik Chatariba peace talk Sida, as I was a son of Zuhaira, Aquina Zuhaira. India government na, Makoina, Tasingna, if they think they are the negotiator. They are the one who will restore peace and development in this region. They should be very conscious. Makoina India Prime Minister na Home Minister na ekoi da hairakiba. Mayamgi consent na han laura kanda final solution lakane have se. Masi was moina ngalak taba taragadi ekoina declare togodo se point ani khakta ba. Number 1 point Manipur have entity, Manipur have a political entity state se. Masi peace talks agreement sida hek general ba. General poto hana ekoida mayam sida tana bibam changi. Madu tanaram dana moina hek tokshan taragadi. We will definitely declare India government na Manipur thugai re se koi declare togani. Aduga kaiguma tanara kanda karai dano submission omission. Yes. Nagal hane hairiba oda satsang hoigi karigi community mayam gi aspiration do. Let's karai de accommodate to we kamaina shinbi again tanara gadi. There will be definitely a way out. Adumba coexist Dominabagi Damuta any canoma loma lebaxida. And over loma semapukanda so coexistence key idea to the Equipuna shared Dominara Kanda, low to seminavum to Changaneva. Adugi Kanosi, Lalomina Gadoni, Aduga. Last point da. That's a song. This is my final appeal. Koda. India is not the owner of our land. Natraza. It's our forefathers and ancestors' land. Our ancestors, when we look back or when we go back to history far and far, our ancestor will be one, not two. Different way of way. Ozagi forefather, great forefather ga, great forefather ga, common way because we originated from that Kobru. We originated from that, Kankui. We originated Sigi Pochila Aduna ancestor history the Chalagadi Koi, we were all come out from the same origin, Sima. Aduna India government na Lamsigi Mapunate, Equigi Lamsigi Libuk, Lepsi have we should discuss, we should sit together, we should solve together. Community Tastor Mokana Malito, Young Laxan, was Canona, Athouba Heavy. Loktak to me, Yapazabaganoni, Loktak to me, singing the peaceful coexistence, Wakali, Maduki, Wakalundu, Tugaigado, Masaksansi, Tongan, stakeholders in Mayam Chitastor Tragati, Madu Yamungai, the Pilo, Matama, Lakan have on the American having is a Adukin in a Habido. Hanatigi Leminer Krabne. Go. Masi history the Tonagadi are specific about the Yam Tangrani. Aduna Akwiki Shida Akwida AMUCO advice later. UCMB General Secretary. Aina Shida hiding body. Hujik Nashi Nagana, Hujik NSN, Nagana, Hujik Doctor. Doctor was she, Akwai meditation to meditation to self-determination done by Miam Lady. Do you accept? Okay, struggle to riba. Nasi instead of opposing, interest shock be the okay. Masi support to no badabne.
lambi hang thoi Hojik su karam ta madagi oppose karam ta late ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯗꯨꯅ support ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ support ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ settlement ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯕ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯕꯨ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ shared sovereignty 하이비기 롬 것이 suppose 레포드네 레포드래 하이러시네 아코이 north east ki struggle torbe myam chi shopani one number 2 hoji newspaper da iba flag ki constitution yam hairi ko masi ngasi lepodragadi nagana lepodragadi si lepa matam da arm struggle torbe myam na strengthen do bidragadi akoi myam siminaga daba pot ama leiri ba si lepodragadi nangi a Kashmir ki 370 scrap the adugi formula yaktok bigi bibam su leba mi miam apprehension da ngang ri bise aduna masi toba kanda sida akhoi maitai jinau sing na bhab dan ninge apprehension le debi da phare settle struggle to main tawra state settle to pham settle to batabne any conflict se settle to batabne adubu when settlement comes inclusive with by hurting others yes 하이도 madu yam maru poi kana ba ta thamai sobi ga adu makdi akhoi wakhanda thammin chi ko adu masida nagana lebise miyam kidam lambi sembiri hojiki hurting tau biganu haiba appeal si adu ki sentiment government of India su government of India su masigi sentiment si bahap tabi na they will use the best wisdom and bring settlement that's why they always use the term peaceful coexistence haibisi yam sizinaribsi misikinigo area tumbaina haptaye thank you okay peaceful coexistence haiba wahai si ozagi akhoi kano da so sasangi wakhalon da sadum laibi adupu tongan ba idea kana gu makhara dagi haitare madu beyond law beyond akhoi lesser madugi wangba da lagadi madugi apprehension di which Manipur da laiba community sing da sudum lairagani naga gi community with nagali da sudum lai haibigi wakalon di to manjan pongdupi but ozade ban loselak pasi dai tare mayam si yam phajaba oza sasangi ju yam wakalon ni thambiri adupu history gi mathan da kitang bhab tan da mayam su lairaga ju madu tongan ba table am da su naina ba su hen mapung phagani khali but maduna tongan ba kano ma sakra kan hojiki hariba settlement si yam thuna lagani khali adupu khara hena Fagadab settlement with stakeholders in Yawa Yauda, Bamam, Yauragati was a Athouba Yauragati Madu, Fagadab Habi Yauri Dubu, and as soon as the stakeholder Matota, the Madu, Tongan Bak and Omani, idea am the Habi Home Lady Dubu. Solution deep soil in the Poragan and Kali Madu, just last 31 Sina final or another final among Lakata Habigi, a prince and Nuka Later, one can try the having last Kanam Tamim Kentana. settlement je khoi su loi pam mangak ta ni settlement ji loimak akhoi welcome tawe na hana so khoi dum thamjagre settlement ji porak pa matam da akhoi gi kanu gi akhoi gi boundary da kairo have si mesu leire ado akhoi gi ethnic manung chi dai da boundary ma akhoi gi marakta imaginary amba sagalaga leiriba poche masi thola ga di yamna chawba akhoi da kari ha tare state amagi viability si leite habdugi wafam duni settlement ji porak si ha tare di india ga mena nongmai gi makhon si kaktang ta gadra natraga na public ki yamna democratic oi voice ta gadra je india go mena masi pagum pibam thoe yes kaigumba nongmai gi sina hena maru oi ha ta ga di mathang nongmai pa ka ne nongmai da encourage to bane na akhoi di lo ne ba ana india ga men da akhoi na haning se settlement si porak si ha ta ga di democratically lairiba stakeholder mayam sing sigi aspiration mayam ni karawai da adjust toraga hoi ojawi gi boundary gi kai gi wafam je masai gi tongan ba akhoi gi naga cultural council bu oro amma bu oro state ki manung da lairaga su matung da akhoi gi sigi state sigi matung da kahel oida ba kari kari yaw ba yai kamai to ba ya adjustment ama laigane ba madu mamayam sing du laita bida nomai paiba khaktang ga akhoi ga wari sana ni noi gi wa taro haita ga di masi nomai soidang gi pairakani nomai pairaga su lairi mase makhon hena tholakani aduna khwaidagi phaba solution di akhoi people lairi state lairi stakeholder lairi mayam singche phajana masi karawai dana adjust tawnaraga anda akhoi ju hando anjin karawai da singkhaina handok pa yai singkhai di akhoi handok pa ya de haba mayam am laigane ba ana adai du da akhoi pora aga naga gi settlement se yamna peaceful coexistence te yumpham warga anda
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏ ꯄꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯅ ꯌꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯔꯨꯅ ꯌꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ we are planning to do this ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ NSNIM ꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯠꯂꯒ ꯍꯪꯉꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ that will be our declaration adugi declaration to laakandadi consequences to India government na I think India government won't be able to bear that aduga akoi leminari ba chin naw sing sidi we will still remain as brothers adum oina leihini we will survive for another 1000 years adum chatkiba yai ko ado sigi di akoi problem leite problem di responsible oiriba pini tawni loisanni singani hairiba asinarang oiriba government of India should be very careful aduna wa hana tanaramu prime minister na haigiba wa ngau miyam gi consent yaudana mangjongna na koi tanaram gani na man hanjan na haigiba jingse masi wa sing nga kadobni masi ngak traba manipur gi state assembly bypass toroba miyam tanaram dana tauthore posida manipur hek chenaram ba consequences is not going to be very good. Yam pajaba oza thopana mayam gi voice saitare bayam public te leiri ba wakalon jini phondo prisa duga hari ba khoi gi nongmei sindo da nongmei makol sum ta ge hai tar ga di madu tongan ba wakalon chakhrani democratic oi ba kholau su khara tabiu mayam gi loi khanbiu hai bani madu nongmei demand tar ba kamu khakta gi settlement da chakhra ga di madu peaceful coexistence to oyak ta ba yai ha hom dani yam nongai jai ngasi gi tongan wakalon ha different perspective saitare koi naga solution matang da oza Deban aduga oza Seth Satsang with case Athouba lengbirak ngasi gi tongan ba wakalon phungdok pidna manung ni tharom se thawai happy bedum da gas homa pu ban hon gi mai kai thagasari loina ngasi gi oina di manung ni tharom se matang se tension jari mayam punam pu aroi boina khurumjari